paran de subir gente que vende cosas. Chicharon, hey ma'am, good afternoon. You like pork chicharon? It's very delicious. Someone wanted a special chicharon. Itlog. Chicharon kayo dyan, masarap. Ma'am, you like? It's very delicious. If you want to eat, I give you eat. I give you 3 pretties, I give you pretties. You like it, ma'am? Okay, take care. Vamos a parar para mear. Okay, points. Pangbayad. ¿Número del bus? May 500 ka po? Calor. ¿Quieres algo? No, tú. Entramos juntas. Máxima seguridad. Music to my ears. ¿Cómo se ha cortado? ¿Caliente o está templada? Yo estaba aquí bailando. ¿Cuánto es? Son 10 personas, 5 personas. Ah, vale, que si esta es caca, 20. Si es Iki, que son 5. ¿Y cómo saben ellos lo que has hecho? Es que ser sincero, o sea, todo depende de, Hombre, de porque tu bondad. le tienes que decir qué has hecho, digo yo. Creo que van a vender algo ya dentro ahí. Hay hamburguesas y todo. Tiene musiquita para todo. Petito, ¿qué querrá? Allá hay más tiendas, si quieres mirar. Tienes miedo que se vaya el bus. Sí, un guiri. ¿Cuánto vale este? 35 lang, at may sandal. 35 cada. Lo tiras al suelo. Ya lo he visto. Yening din. Thank you, ma'am. Thank you, ingat. Pensaba que nos habíamos equivocado. Tito. Gusto mo? Bilhin ako yamok na para las dos. ¿Tú quieres? ¿Agua? ¿Qué has dicho? ¿Qué quieres? El chicharrón. ¿Hay amor? No quiere él. Cógete otro, si no, Nine. Ah, bueno, compartimos otro. Yo no quiero. Vale, pues no. Yo tengo más. Picture lang po. 35 lang, tatlo 100. Mani. Oh, bago dito. Gawas San Miguel, Bulacan dito.
Saan po dyan? Sa bagnet po. Dito po sa bagnet natin, 150 po ma'am. Dito naman po sa kabilang bagnet ma'am, 130 po. Purong balat siya, wala siyang taba ate. No tiene labia. No Yan, entiendo nada. 150 po dyan. Ayun yun. Plastic natin ma'am. Pasalubong nyo sa mga chismosa nyong kapitbahay. Ayan po, teacher ang baboy. Ma'am, akala nyo lang hindi kayo chinichismis nun. Chinichismis kayo nun ma'am, sikreto lang. Yung mga kapitbahay ni ma'am. Malo para tus vecinos chismosos. Siyempre, chichismis ba yung naririnig ko? Para sus vecinos chismosos. Thank you ate. Teacher ang baboy po, sino pa? Pasalubong nyo, sabyanan yung masungit kuya. Eto, teacher on. May laman. Ating maganda, teacher. Ay, meron na. Ma'am, baka gusto mo. Hindi po. Teacher ang baboy, oh. May libre pong sando yung bibili ng 3. Bigyan mo daw. Sandali lang, sando lang. O, sando ba? Teacher ang sa? Ay, eto na yung libre niya sando. Nandito na siya. Ilan kuya? 3 bossy. Lagyan mo chicharon. May Sandali tubig lang po, tayo. ito na yung sando. Ay, charon pa raw rito. Sandali po, isasako mo si ate. Teacher ang baboy, ha? Ano ba nan? Teacher ang baboy, sino pa? May laman-laman, ma'am. Teacher on natin. Gawan San Miguel, Bulacan. Un poquito al aire porque esto me está muriendo. Cerdo. Porque en un blog un niño hacía una broma. May tubig, oh. Mineral. Me hacen que sí con la cabeza. Que sí, que sí. Un niño en un blog hizo una broma de... un australiano dijo, no sé qué, voy. Y él dijo, voy, va, voy. Bueno, estamos cerca ya. Se nota el núcleo de gentes. Yo estaba editando, pero me he mareado, tío. No puedo, tanta cosa. Qué cute. Nos roban la vida. Vámonos. Okay, teacher. Thank you. Sa'yo. Address. Makati. Ha? Ah, go with Tito. Tito. Ah, dito. Opo. Ito kuya. Santay kuya. Pero por qué kuya? Ano kayo? Las piñas para dyan kita kitsukan. Laban. Kaya nga. Sabi niya tito daw. Tito daw niya. Ay, Sir, kayo sir. May banda tayo dyan sir. Malaki. thank you, Tito. Boss. Avanza. ¿Cuántas hay? Dos de cada y ya está, ¿no? Me falta uno, la pequeña. Ay, bigol na, bigol. Ito kayo. Tama. Ay. Voy a colgar. No, ya puedo coger yo. It's okay, ma'am. It's okay. No. Estoy bien. Okay lang. Está siendo intenso aquí en Manila, ¿eh? Ya empiezan a intentar hacer scam. Over there, Bon. Oh! Bilang ka rin pala? Un lover. Es que no quiero su ayuda, pero bueno. Dagel pala ito siya. Opo. Good guy. Ano? Hello po.
Ilan yung brother? Okay na? Yeah. ¿Tienes esos sueltos o qué? Yo tengo. 100 only. Hello there. How are you? I'm fine. You? You miss the call? Eh? How are you? I have some fun, so much fun in there. Manila is very active. Come back and oh my god. No, brother. Oh, thank you. Bye-bye. Un poquito raro. Hello, Potita. Hi. Buenos días, buenas noches. Buenas tardes. We're gonna go here. It's okay. Tita. Really. Jaga alto esto. So, which one is romantic baboy or chat to chat? Chat to chat. Romantic baboy. Parking. Cierto romántico, literal. No más romantic between it. Hay hambre, hay hambre. Nunca he ido a uno de estos. Barcelona es carísimo. Es un buffet, literal. Yeah. I like everything. You like everything? Yeah. One by one. Yung cheese scallop. Ang favorite ko din. Tsaka may shrimp at shrimp. May shrimp din sila. Okay lang yung Está muy bueno. Todo, esto. bar hopping daw kayo. Kaya mawala. Wala pa. Kasi kami nag-order namin yung plain eh. Dalawang soup. Wow, ¿eso es uno de palo? Parece ser. Wow. Maganda sa salad doon. Oh, grabe ka ng soup. Wala pong letras. Naubos ko. Saya tuh mau disiratin ko dito para masaya. Ha? Disiratin ko dito. Ah, di siya nakaano. Gusto ko. Yan, lahat ng sabi niya din. Ah, esto es tortilla. Es huevo. Ah, amigo. ¿Y esto qué era? ¿Me estoy comiendo? ¿Está bueno? Creo que está moto. Al banco sa ano? Naman. Pero siyempre naman. ¿Eh? ¿Comes bien así grabando? Mushroom kaya? What's that? Egg? Egg, yeah. Everything's so good. ¿Hindi pwede? Hindi pa. Dito? Pwede. Dito sa gilid. Okay. Baka mo gamitin yung chopstick. Ah, okay.
Any? Ha? Dito tayo. Ay, wait. Tawid tayo. Mira, Carmela, es español. Como queráis, me da igual. A mí me gustó este. Vale, bien, pero maybe this one in the corner. Eso es Oye, pregunta entonces, dile. Ah, parece que no hay nada. I'm in Manila. All I'm trying to do is find bulldogs. Sleeping already, Sleeping already, it's late. They have work tomorrow. Yes, work at 5 a.m. Oh, Cocina Española. Hostia, another one. There's the second one we see of Spanish. Yeah, like the old people, like the old white people are here for one thing. We already know. They are for one specific tourism. Yes. Yes. Lady, yes. Lady boy. That Wow. area also. Many. Maraming. Maraming. What's marami? Mucho. Mucho dinero. Eh. Mucho dinero. Mucho dinero. Adinerada. Sí. Time to cross. Another day we see bulldogs.